Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinong Yalam bat Kinong Kershan jongka Umroi Constituency Progressive Forum. Haka katan riu tarik ukalalang kot arajar arpusan haka jing yalang ka balalong haka wei kejaka ha Umroi umdok berti. Kila khliap lama no yakani ka kenhun hapo ka Umroi Constituency. Haka jing yalang bala sakhi lang da Kinong Yalam kiba kentup yau Presiden uba penskam lang sotun, u Vice President uba Remius Kharsati, u General Secretary uba 4-star Soyong bat ki wei pat Kinong Yalam bat Kinong Kershan, kila rai ban ajing Kershan no yau ba MD's aim, u kertong MDC jong keseng Kongres na Umroi Constituency. Haka jing yakren bat kilat patai kubor uba penskam lang sotun ulaya tu baka daw ko bala penlong yaki ban ajing Kershan yau kertong keseng Kongres kalong namarba kila syak bu jingkeli palat hagi pait ba habaki late cekiran san yalap election. Ulaya tu bahaka arpu iterik ukelan kot arajar arpusan. Barok Kinong Yalam bat Kinong Kershan jonggani ka kenhun. Kinsa peniasok sya keseng Kongres haka jing yalang kaban salong hamadan Umroi. Ban nadu kani kesni ke pemerintah ya ke Umroi Constituency Progressive Forum la penkut no yaka bangi ong ke wei ka pot ke kentin kelong ila dissolve no tumut nani syakmat kani ke forum ke jungi ka kamdon syu apo kani ka ju kalama takan yaj pat syak wei ka benta pat wei pat ke political party te kat kum ka rai jong ke executive committee jong ke forum hi ba kani ke forum kan lej no sien ban penyeso bat ke parti kongres apo jong ke Umroi Constituency. Jeng penbena pengidon kam ban pentip ba lengba jong phi ki press bat ki media. Kumpala don lepa ke ikut ban lej penyeso no ke parti kongres hadin ba kandidat jongi ula yo ya ka tiket na ka parti kongres. Kendiat ni maj phang ba ka jing yo tiket jong ba MDSM udai u kertong jong ke forum Rai yo ya tiket naga parti kongres kalong ba hadin ba ke komiti hi jong ke forum kala sya yu ba kala ptha yu ban le apply no ya tiket naga parti kongres halor jong ke nongrim ba kum ke forum nginom la ban ne slam la ne ke forum kan kut ha ke wisngi dan kata kadaw yu i bala dangin yang independen kan bu jing artetin yu poj ba udon ke jingkeli yangi bahadin ke election syakanu ke parti bangin le jesok nomor takane ke jing artetin jong poj ba le si kinom but yo kurtong independen jongi te kan nongrim ke ba syai yang ni kelong kan keliang jong ke forum apa ke bisyar bhai ke politikar parti baro ngisim ya ke rai ba nginlej ban penyesno no ya ke forum syak ke kongres te hagane ke jing sim rai ke jongi ke por kalau long kerki ba nomor ke jing kerki jong ke por ladai banang pha no yu kandidat ban apply ke tiket nomor ba ka application ban tap kerteng ka kan sakut no sien dan kaliang jong ka forum ki ka komiti ke badang sa ki weipat ki khot jong ka forum kin snang punya so pat LD hadin ye kane ngilale da ka jing ya sungthu lang jong ka executive committee bat hak ju ko poru nilapan ye ka jing mut na kandidat ru ukloi ban pediang ye kane ka GUI jong ka forum ternyata ka daw kane de ko nongrim kaba uba MDSI menta yo ya tiket naga parti kongres pan ipun paru kendiat ka jing sungu ya ka MPC kaba haga jing sisya ngilong artetin ba in yo ya tiket ten rai ngimtip ka jing UI ki jongki ngi sene aga jing start ki jongki ngi simba kane ka jing start ju ka MPCC nagam ta ka jing klan jong parti hangne po Umroi Constituency tekal aino ya tiket syaiba MDSI tenaga yang cukup komiti hi kamdon syu ban ong duk muipat ke besak kalong setang bakan lej ban join no ke parti kongres bat ban ye traino hakan ke election MDC ke pemerintah bat pun klanya ke parti ban ora jing job yo kandidat bat kumju ru kiwi ki election ki khmat ru ka don ke jingkit kle nagliang jong kini kiri orang ba jongi ban wanra ya ka jing job hapo konstitusi nagliang jong ka parti kongres baya kene ka rai ka bangi sim kadai bangi sim menta kesngi hakane ka general meeting jongi lolong hakane ka khan riutrik Januari arajar arpusan
Dekane kadai karai ke bakaddu bakut jong ka general meeting ke jongi bat nang ni hi kemot ba ngin sapun kre pat setang ban lek join haka parti kongres. Lok jongi ki bom la ban ya join lang bat ngi ya kata ngim don ban ong ei rengi ino aga jing hakamon ke jongki nomor nagliang jongi ni ai kamon ke belai lut rei na ke benta ki bakloi ban join haka parti kongres kat kum ka railang jong komiti ya kataru ngi priang sobha sibun